One correct answer nga to answer sheet is letter C. So mali hiya. A yan i-answer, but the correct answer ha answer sheet is letter C. Diba? Tama. So mali hiya. So kung ang second student naman, ang iya answer ha number 1, letter A. So kung ang basis han naton is ang first student, tamaan student 2. Pero kung ang basis naton is an answer sheet, malian student 2 liwat. Di ba? And that is why siring nira nga an mali nagiging tama pag ani mo basis mali. Di ba? Mali ani mo basis. Di ba? Mali ani mo basis, maliliwatan iya kaya nagiging tama. Di ba? Kung David na naton ging papalo, this one I want you to listen with this one. Kung David na naton ging papalo, okay la kung waray umulpo ti Jesus ha, kung David la naton ging papalo, okay la nga awaton naton ni Ahimelech, magbinuwa kita. Okay lang nga magpanggap kita nga madman, magbinuwa kita. Okay lang nga i-manipulate naton ang asawa ni Bathsheba. Di ba? Okay lang nga mag-cheat kita. Di ba? Tapos pwede man kita mag-repent. Pwede man naton i-humble daw na naton kalugaringon. Di ba? Pag mali nga nin imong sundan, an mali nagiging tama. That is why watch out kung hino talaga ani mo igfa-follow. And that is why kailangan naton hin perfect example. Perfect blemish. So ansay ton aton kailangan nga i-follow. And there's no other name maliban or there's no other personality ha Bible maliban kan Jesus nga perfect and ginhimo. And that is why diri ka maglo-look up even an imo seal leader, aton pastor or any leader nga that church ani mag-look up. You always look up to Jesus para diri ka mawara. Everyone niya adi din niya place nagfi-fail maliban kan Jesus. And I tell you, Jesus has a very good response han iba-iba nga klase nga problem nga iya gin-encounter. Si Jesus waray iya mag-ukuhin marang iyang kinabuhi. Diin niya ginanak, hatangkal, hakurungan han baboy. Ano niya trabaho? Carpenter. He was actually crucified. He was actually torn dan iya ulo. He was actually raisang hiya. He suffered all those things but waray ka mababatian ha iya nga do it all for us, di ba? Kasi kareg ni Lord, kareg ni Jesus, may example kita. Nga diri nagko-compromise kung ano man ang mangyari nga mga sitwasyon niya malain niya, diri pabor ha aton. Yun yung gusto ni Jesus. Kailangan ko mag-set in example. Kailangan maig-look up ini nga mga tao. And that is why makadi ako hakalibutan. And this time also, isi-save ko hira. Dadadong ko hira sakto nga panagian. And that is why Jesus la an aton pwede i-look up. Waray ka ibang i-look up. May look up nga ni kita di dia church nga ibang tao kulto na kita. Magiging kulto kita. Jesus la an aton i-look up. Kadi kasi Jesus la an magahatag ha atonin salvation. And ang pakiana naman right now, ang tanong, paano ko ba i-look up si Jesus? Diba? Paano ko ba i-look up si Jesus? Since yan na, nga panahon, nag-start pala ang tuig, still January. Diri pa, nagtitingang pala ni mo New Year's resolution. So I want you to make this as your top priority, as in number 1 priority ni mo this year. Ang siya ni challenge, no? Challenge inihiha iyo. And number 1 nga ihimuon mo this 2026 is to build a relationship with Jesus. Kailangan mo this 2026 mag-build in relationship with Jesus. Diri mo kailangan unahon i-build ani mo relationship nga din imo leader, kan pastor or any person nga diha church. Build it first nga dakan Jesus. Diri mo family, but build it first kan Jesus. That is what you need to do this year. Ansya it aton, ako personally, siniring ko ito yan na year ha akon. And I hope every one of us here, ansya gihapon ang sigun niyo hayo kalugaringon, no. That is what we need to do this year.
Make Jesus as your firm foundation. Yan. So praise God, pagkabuhat kita, no? Let's pray. Yan. So I request everyone nga close and ira mga mata and mag-pray kita. Let's pray as we end this service tonight. Yes, Lord. Yes, Heavenly Father, God, tonight, Lord, I surrender my flesh nga dahil mo spirit, Lord. Overtake my flesh, Lord. May your spirit, O Lord God, an siya ang overpower, O Lord God, han akon flesh. An siya mag-power, O Lord God, han akon life, Lord God. Lord, I lay down, God, my own strength, Lord God. I lay down my fears and my understanding before you, Lord. Lay down ko yara, Lord God. Yan na mo, Lord God. When doubt comes, Lord, nga diha ako, Lord, strengthen my faith, Lord. Strengthen mo na akong pagto and remind my heart, O God, of who you are and what you have promised to me, Lord. Remind me always, Lord. Fill my heart, O God, with your truth, Lord God. Fill it with your truth, Lord. And let your word, Lord God, dwell richly within me, Lord. Remove, Lord God, every fear nga diha ako niya singkasing. Remove this fear, O Lord God, that tries to take root nga diha akon heart, Lord. Tanggal ito, Lord. And lead me by your Spirit, O God, that I may walk in obedience, in peace, Lord God, and in trust in you, Lord God. Yes, Lord. Yes, Lord. Christ is my firm foundation.